Hi guys! Nou tounen bak ak yon nouvo video. Nan video jodi a na fe cocktail de fruits. Kom se sezon fet, m di sa se perfect tan pou m ka vina ke ti boason sa pou nou. M konen a isi m yo konen ti boason sa. Like, komante nan komante a, dim si nou konen debi ki le nou bwe cocktail. Avant de komanse, m ap di mersi a nou tout ki abone, ki toujou gade, ki toujou pataje, ki toujou komante, ki toujou reme tout video yo. E di tou sa ki pou ko abone ya, ale abone, ok? Ok, an komanse. Me san ap bezwen yo. Zorj dous, citron, pomme, cerise, sucre, fraise, melon, ananas, goyave, raisin, essence, grenadia. Nou ka itilize fouya. Si nou pa jen fouya, nou ka itilize grenadia sa. Sprite, rhum blanc. Pou komanse, nap ajoute Sprite la ak jus grenadia nan bol la. Pou kantite a, nap jere sa depo de kantite moun na fe cocktail la pou yo. Konya nap pure zoranj dou ak citron yo pou nou ka mette nan jus grenadie ak Sprite la. Konya nap pase a pati fwi nan blende yo. Nou va blende tout sa, on a blende mwatiye, epi lot mwatiye, nap wè sa nan faki yo apwe. Nap komanse a freze yo, nap retire yo nan boa. Sa wè gen gren nan yo, so nou ok. Si yo gen gren nan yo, se pou nou fan yo pou nou retire gren nan. Nap pon mwatiye nan ananas. Melon. Goyave. Ok, blende a komanse to apre. Ma blende sa yo. Apre sa ma fin blende freza ak pom nan. Pou nou blende yo, nap ajoute nan cocktail la. Epi nou blende yo.
Ok, kon yan ap koule yo. Ok, na blende res yo, nap tou mette suk la nan deni pati ya. Map kale pom nan paske m pa reme po a, le map bwe koktel. Suk. N fin blende fwi yo kon yon ap ajoute sa yo nan koktel la. Map jis koupe yo pipiti. Frez yo. Anana yo. Guayav yo. Raisin. Ok, kon yon arete pou nou ajoute essence, cerise, epi alkool la. Yon kwi a tab essence. Cerise. Epi pou wom nan wap ajoute kantite alkool ou ka sipote. Mersi deske nou te gade video a. Pa bliye reme, komante, pataje, abone. Map tou profite di nou Joyeux Noël. Epi bon ane 2022. Epi napwen nan lot video. Cheers!